Menhagane kasmi ublay. Kimayday kilathang ya kayeng mane jong kabalang, kabalatip kerteng kum ka Independent Church of India. Bad kila kray kliru, ya uway usamla ya ubalatip kerteng, kum u David tiak. Bad ya ka kli jong u, kila wa ha uding, bad ya kamet jong u, kila thang dakading. Kibahiyeng jong une usamla. Bad kiparash nong jong u, kila lum kat kabaki yo na kabenta kabasa jong kamen jong u, bad kila tap da kajan syol, kat kum karukom jong ki, hasua bandaj ontep ya kabasa na kamen jong u. Parlok tu nginduway kerpang, na kabenta kajing ya kan ad hamanipur. Bad nginduway ru kamtam, na kabenta gitu kibaladu no ya kiba iek bathon jong ki, hapdeng kane kajing ya le. Nginduway ru ba ki bor sensyar jong kari, kin paikman, bat kin shimkia bentem bat ban penway no, ya kani kajing ya kan ad kabadan hapo Manipur.